Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Nikela kulbal sa hojig reheb lekakahela in Solok Salisantilhu. Lisholomi lekatzolbal chiruli kutana in nasche. Atinan kuchik ho propet. Li iglesia li relaeb lahpapanel. Kikyolak sahun li aknaheh. Chiruli kutan ekwersh kabi chanrunak nabaleb lahpapanel eleleb kole ukakaran Estados Unidos. Utaran que está ujuli najeh barkuite ruq chi loqonin barkuite ruq chi kwang chi sa chi maanina chi ingrehe shbanaqinka taqim bileb sashkaba lishpa maleb. Utaran que kwan chiru na balchia. Recht solbal shkomon chirisha inat kwaskuizin nakwaha boqbal renaq taqil li capítulo 10 versículo 1 toxali capítulo 11 relihu apocalipsis. Yoqin chishtiab asinkil apanan mokochishkunil tash banaq na baleb. Sali capítulo in nashcholo chan runak kiyolak ut kikakuk kuichik lipa balain. Hain khunsh nimal ru honal sashbeni ruchichoch. Nakkwang sa shiw chishkhunil. Apocalipsis 10:11. Nashye. Tohanak kiyehek kwe. Tento naktatati nakkuichik. Ho propet chirish na balep chitenamit. Huak kuichirish na balep li amak ut akwabeh. Kuitaqats ilbayakrish. Taqak eretal. Naqli ángel li kwahulich inahu te to saruq li ki ashtesik re li qawajuan salimoy uain ut kitaklak chishtsekankilich inahu ki salire chanaqkishtseka aban ka salishsa naqkikulak ut naqnaqaye lich inahu ain hantana li retalil li esil li ki shok li qawa Daniel salihu Daniel 12:4 li kitaklak chishtsapal na shechikamain aban la ata Daniel ma anita ye kui ebli atinain Kula chitsaptsoli hu hain toh sa rosohi keblikutan. Nakatauru nakchanchan khana in lihu likite re naktana wek shban na balep litenamit. Liyo chakchish cholo bangili versículo 11 hu Apocalipsis 10. Hakiak retal nakli ángel li yo chichapok lichina in kwan hun li rok sa shben li palauchan ut li rok hun chik sa shben li choch. Likaruna shkhalam uchi chishkhuni la in haan naqli esila likishtaw lishtanamit liqaqwa Dios resh kotsbal rikin chishkhuni li ruchichoch naraj nashchenak mokorre junt chikwankilal mokorre juntaq kuichitep mokorre juntaq kuichichut chipoyenam re chishkhunil ban li ruchichoch han li nashkhalam u li roq li ángel shaqsho sashben li choch kho sashben li palaw qahultikaq naqli palaw sa li profecía na atinak chirish Kwankilal rea ruchichocha in. Utlicho lishna ajeb lishtanamit liqaqwa Dios. Li esila in maaqwa chal rejun kuibda. Ángel runak kulaq tohrik in chishkhunile. Holishtaklanquileb chaq lishtanamit liqaqwa Dios eblitanamit Israel nakhter. Renaqanebraj liteten angreheb chish paabankili liqaqwa Dios eblitanamit juntesal. Haanaq kuiliqaboqbala naqkwan. Mokonajalakta. Hanaqkulik angeli kwang sakabena nakwan. Shkotsbali esilala in honashtili hu Mateo 24:14. Ututapuk tesimankli chabil esilala inchan. Chirish lishnimal shkwangilali chosha sa chishkhunili ruchichoch. Resh olobankili yal chiruep chishkhunil li tenamit. Toha nakta chalq li rosokhik. Ángel runak li esilala in tak ehek chinawek re chishkhunili ruchichoch. Toho aran nakliqaqwa taachal kuchik toho nak aran taraqeq chishkhunil ma khun li poyanam takanaq chinkaraq tishnaw li esilain khoshqil hu sali capítulo 2 reli hu Daniel naqeretal chanruki raqeq li khalam uwain kok putzchan aban li chinapek li ma aniki tochokre ma aniki kutukre kin tohretal naqkishtsap chishkhunil li ruchichoch Nashkhalam uchi lish akwabehiom liqaqwa Dios lish kwankilaleb li ruchichocha in li nekeshsik ut li nekekyalok takulaq sa shaqik ma khun li takanaq chishaqsho sa khun kutan tama chiruheb kilal lish kwankilaleb ut khun akwi li ta akwabehin ani rubelaq kwankilal takwaqkwank ani li nakakwaqshtaqenkil naqibli akwabeh maleb lish ninqaleb ru kwankilal Sahun kutan ta oso utma ka chik bayak li retalil ta kanak. Shbanak liqa akwabeh
ak'ojlaq sa lixk'ojarib'al chi akwa b'ejink sa qab'en main k'ana xk'ex sayla xnawb'al chanrunaq liqakwa sa junku tix ak'obresi chixjunil xb'anaq'an li kixye chi ichaq mak'ak'aru ink'ata xb'anu liqakwa re liqakolb'al saguq la'at nakarakanaqkwan lixtaq'inkil manaq lixtz'eqtanankil liqakwa Dios hantaxaq liqakwa chitenq'an qakwe chiru likutana'in Dios xakuinaq xinakuchb'ini chiru lejun k'amokayin sa liqak'anjel tzolok sa lisantil abanin k'ajkwila b'oqb'al re naq tinakuchb'ini sa jun chik liqak'anjel